Hoću krenuti. Hajde. Jutros kad sam pošao u lov na jelene, znaš kako si mila ispratila mene. Dobro je, uredi Fejmak. Kako si mila ispratila mene. Uredi. Dana me ostavila, tamne noći ne preskoči, tamne noći ne preskoči. Hvala lijepa. Vi ste vjerovatno najstariji kandidat koji se do sada takmičio. Zašto ste se prijavili? Pa sada žena mi je davno umrla, onda se bavim ti pjevanjem od 55. godine kad me Zahira Metki primio na audiću u Sarajevo, tada i po tim sjelima kod rovetskim društvima, po sjelima, po svadbama na primjer i tako. Taj me tješi i rani ta simdanika.